ሰላም ሰላም ናይ ንግስት ራያ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ አመይ ኻትኩም ደህና ዳኻትኩም ሀሚድ እና ሰላም ይነ እግዚአብሔር ይመስገን ብድናኩም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበልልኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ የሰላም የጤና የፍቅር ያርግልን ዘመናችሁ ይባረክ ማለት ነው እና የዛሬ ያመጣኝ አንደረስታለኝ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው የመዳም ቅመሞች እኛ ብለን ያወጣነው ስም ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለን ግን እኛ የመዳም ቅመሞች የሰው ማጣፈጫ ነው እንጂ የራሳችን ኑሮ አስበን አናውቅም እና ግዴታ የራሳችን ማሰብ አለብን የሰው ብቻ ሳይሆን በቃ እኛ ራሳችን ማሰብ አለብን ማለት ነው ደሞ ማለት ነው የመዳም ቅመሞች ራሳችን ተጋግዘን ራሳችን ተደጋግፈን ብዙ ደረጃ እንደርሳለን የሰው ያሳደግን አይደለም እንዴ እኛ ራሳችንም በራሳችን ማደግ እንችላለን ማለት ነው ውዶችዬ ግን እዛ ላይ መተባበር አለብን አንቺ ከኔ ላይክ ካረግሽን ሰብስክራይብ ካረጉሽ አንቺ መልሰሽ እንደዛ ማድረግ አለብን ማለት ነው ያን ተደጋግፈን ማናድገው ማናንደርሰው ቦታ ስለሌለ ዋናው በስነ ስርዓት መተጋገዝ ይኖርብናል ተጋግዘን እናድጋለን እና የሰው ብቻ አናስብኛ ማለት ነው ወንድም ምን ሆነ እናቴ ምን ሆነች አባቴ ምን ሆነ ያልንኮኛ ስደት ላይ ብንቀርስ ስደት ላይ እኮ ወገባችን ተቆርጦ በድካም በቃ የመጥለኩሽ ነው ሆነን ምን ቀር ነው እኛ ግዴታ እኮ የራሳችን ማሰብ አለብን እና አሁንም እኔ የምላችሁ ከናንተ አውቄ ፈለንትን ብዬ ሳይሆን የራሳችን ማሰብ አለብን ከመዳም ስራ ወጥተን ወደ ራሳችን ስራ ማሰብ አለብን እና ውዶች አሁንም የነገርኳችሁ ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ዩቲዩብ ያሳድጉልኝ አንድም ያላችሁ ዩቲዩብ እየተጋገዝን እንደግ ማለት ነው እናዚህ ወንድሜ ልስጣው የእናቴ ልስጣት ምናምን ይያልን እኛ ዘእድማችን አንጨርሽ በስነ ስርዓት ወደ ሀገራችን ሄደን የሆነ ነገር በቃ የራሳችን ያልነው ነገር አስተካክለን ወደ ሀገራችን መግባት ይሻለናል እና የመዳም ቅመሞቼ ውዶችዬ የሰው መጣፈጫ ብቻ አንሁን ማለት ነው እውነቴ ነው ጥራህ ድሰብስ እዝገብረልና አድመና አይን ወደድዋልና እና ስራሕ ሐብና ለዓድና ندق عبيت وي عاوز خون خاص بقى احنس دبعنا بدنا نحسي راح بقى حافتي تكبر لي حاوي تكبر لي ونا صتهم لكو كفتني ولا حفت ايولا يوسخلهم يكون قلنا احنا اللي بقى 10 تقرض على الناس بزح خبديو هبلنا ولا تري خنس هنا للي بقى سدت الناس الناس بركه يقول لك عندنا مالتي انا دق عبيتو خزلان حفظ خندلك ادخل ጠንክርና ንስራሕ ኾነና ድሰማል ምናምን ስኾነና ወላ ድምችን ቦልዑን ተናይኒ ሃምዚ ብዙሕ ገንዘብ ድናና ገለስ ለሐስብ እና ደቅ ዓቤትዋይ ብዙሕ ተጨናqa خالد መጽ ነገር ስለደየለ እና ንጠንክር ያው ኸይ ሓፍት ኻትኸን ምኽራይ ከውለለና ፈጣሪ ስለተኾነ ምስ ፈጣሪ ንምግብ ተኾነ ለብልዓለስተያለ ከውለለ በቃ እዚህ ደይ ጎርኹን الناس አይንጨነቁ ተቃዳደም ዱዓና ማለት ብጭንቀት ለኮ ሕማም ትመጽዩ ወተጨነቅ ኻድፋን ነገር ለኮ የለ እና ብዙሓት ሓስዋ ተጨናነቃ ደቅ ዓበይት ወይ ስደት ብንና ለለ በሰላም ብጥዕና ለዓድና ይመልሰና አውድና ሰላም ፍቅር ይሃብና እንዚህ መስል እና ደቅ ዓበይት ናይ ንግስት ራያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልት ማለት ነው እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ውድ የተከበራችሁ ናቻናሌ ቤተሰብ ማለት ነው በቃ አህናስ ድርሰብ ነበር ያልናይ ኣብ ስደት ኮይና ድሰብ ነበር ተኮይና ራታ ይትርፍና እና ደቅ ዓበይት ወስደት ብዙሕ ነገር ዳምህር ስደት ለለ
بحدش عطاقامي بحدش على جودة أصل الخونة عد ما خامود دعوة زلالة بتاع مخبط أصل الخونة دك عبيتو خل نجري قرين نوخا مبال زرت أنا نقايا خني لك أنا نقا حاسة خني هم دول لك ندنا خو بقى كحنتي ما حدا نويك حدا حونا ويك حدا نجلس نمهار هنا مالتي ترلقنا عداتي بزح سيد عبد الله بزح سيد أنا نقولون سدت خنا نبلن عتناتي أنت مرسن سدت المتصلية ترلقنا أني خن كم حصنا لك عرفتنا لك قال مالتي بزح نقر لها أنا سدت خنا ما كما حنا عبدنا تلقر لنا ظاهر المسكن نبر لنا سرح لنا صبغ يتردكن جن أولنا وبحر لها اللخص بقى أولنا لها لنا نحسر إحنا ليت لوط ناس عدنا عتنا دم يقدر مسارح خاك لوط كارك مسارح خانت مكبل قلنا الحلف نقر حلف سلر خنا قال للا سدت من هنا حواتي ولا أودت ولا أقولت مالتي كان حرواي واي مالت بقنا خاص متنقع بقنا نتنقعنا جنزنا بسنا سرعة بلنا جنزنا بسنا سرعة بقى نشتي منارنا استخخلا بنا ولا جزانا تخيلنا ساعد خايد دين برسون هدي وا عادتهم خانم كو حملتهم لا ولدوا يا زمود كونوا برليتاي ولا حواتنا ولا احنا قد عدنا تلنا واي عدنا كو بتاع ماسلو انه وين عدنا توخا واي عدنا كو همزي خوين دنهم تاتينا هي راساكيو قداينا وا احنا من تسهي خافوا من تسهي ولدينا سدت النبر حقيقة ناس بونت إن نقدر إنكم عادي من تسوي حد نسوس ولا تحدثوا هي خافوس إحنا زي سدت عاد خونا لا خاف إن لبنا نبرنا نو عمتي خوني قاز للا بقى أنكرنا تسرحنا ديل وقت سوي لي هاد خايد أي شيء بقى دخلنا النجار صراحة صراحة خاص تنبر تقليها نجن بقى عدنا بطورنا تبالش إنه عدنا بقى همزي وتصحيو منيو بتاعت براشين عدنا قال منامن بهال نجار تهليو هي تسمعتها بصرو حقيقة ناس بصرو هي تسمع واي أنا جراش يسمع اللي بصر حرقية مسمع سوا حقيقة أنا مسمع سوا خلاص حرقية إنما مالتي خذ لدك عبيت واي سرح بنا ده لعدنا سديت خلق زي سديتي بقى خلق زي سرحتني يوم هلا خلق زي بقى بعمرنا سرحتني خوي الناس تايما ترفيه ولي ما جم عدنا خينا تزرح الفلنا ولا يحسوا أنا بلبي مالتي ندق عبيت واي خذ السلام هن بزح ترفيه ولا لي نعمدان قمامات مالتي راح نسوي متعامتي يخون يسرحنا نعمدان قمام لا مالت للي احنا كو او كل ميقو تقونا طعماتنا خذ لعدنا خينا تسرحنا تاو الناس طعماتنا بقى بلزانا ننبر نخلينا እና የመዳን ቅመሞች አሁንም ወደ ሀገራችን ገብተን ማጣፈጥ አለብን። ኑሮው እንደሮ ኑሮ ሆኖ መኖር ይቻላል አይደል? ሀገራችን ሁሉም ነገር ቢወደድ ምን ቢወደድ ምን አገባኝና እኛ ሀገራችን ገብተን አንኖርም እንዴ ከነሱ ጋር? ሀገራችን ተወደዋል። ሀገራችን ብር እንደዚህ ነው። ሀገራችን ጥቅም የለውም ሀገራችን ምናምን እና እነሱ እየኖሩ አይደለም እንዴ? እኛም ለምን ይከፋናል? እዚህ ከኮረረኩስና ከሳቡን ተፋቅረን እየኖረን አይደለም? እና ወር ነው ፍቅር ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይባላል አይደል? አባባል ነው በነገራችን ላይ። እና እምወዳችሁ ጓደኞቼ ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዝት ሲበል ፕሊስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድ ማይ ቻናል ንግስት ቆራያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላገበር ነው ያደቅ አቤት ወይ እና አበረታታና በቃ ባዕና ዓብነና أو عبيت ما بصرو كرأن هو قال الحادث اللي لا بقى خلنا نقدر تحاسو تجمرس تسفى قرص يولي تسفى يتقرص تسفى ود سوفن تسفى قرص يولي شو دق عبيت وين ده حاسو كنا بقى عاوي درجة كاتبز حدرس تسعرات قعران نكاتخن بنعتي تحساسا يزي نا قال الحادث اللي لا هو تخنس هم بلي تخنشي دق عبيت وين እና ፕሊስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኤንድ ማይ ቻናል ንግስት ቆራያ ባይ ባይ ሰላምኩም ብዝሕ ትረፍ ይበለለይ ኣብ ኮመንት ሕደጉለይ ኣስተያየታትኩም ኣብ ኮመንት ኣቁምጡለይ እሺ ደቂ ዓበይቲ ወይ ፍቲቲ የራብለካትኩም ደቂ ነው ወይ ማዕረይ